Silav roj baş ke var baş hevano Amerika êrişê Venezuelê kir serokê vî welatî Maduro kir binçavan bi tevê hevjîna wî biriye derekî nediyar. Anha hem Rusya hem rayedarên Venezuelayê dixwazin ji Amerîkayê fêr bibin. Rewşa wana tenduristî çi ye ya dawî çi ye dibe em dixwazin emîn bin ku Maduro bi tevê hevjîna xwe saxin selametê ne kal kudirîne. Cîwan anha dixwazin tespît bikin Rusya jî tiştek wisa dixwaze. Niha dixwazim vê meselê bi Remezan Kerîm re biaxivin pisporê siyaseta navdewletî aha bi me re ye. Mamoste merheba bi xêr hatî. Êvara we baş li ser xêrê bin gelek spas û sersala 2026 ji bo hemû gelê Kurd însanekî li we hevalên hêja û ji we birayê bi taybet Kekbedran pîroz be. Ewa yekem hevpeyvîna min e 2026 bo vê spas bo ev derfeta. Mala te ava em jî ji te re spas dikin ji bo hatina te. Niha vê sibê em hinek şox bûn ya rastî cara yekem e di dunyayê de tiştekî wisa diqewime dewletekî dikare biçe müdaxelê nava dewletekî din bike serokê vî welatî bigire bixe bin çavan mîna ku jandarmeyê dunyayê be kêfa miştera nayê ez te digirim bin çavan ez te dibim davêjim hepsê. Niha Maduro ew ê were mehkeme kirin ji ber çi were mehkeme kirin. Tamam em zanin însanekî ne pîr û pak e lê mafê Amerîkayê çi qas heye biçe vî kesî bigire bin çavan. Maduro însanekî sosyalîst e girêdana wî bi Tayyip Erdogan û Rusyayê re ji xwe tê zanîn. Ka tu çawa şîrove dikî yani ez bi xwe hinekî şaş bûm tu bandorekî çawa li te kir yan tu çawa dibînî vê meseleyê keremkê. Gelek spas. Di rastî de salê 2008 li Hewlêrê siyasetmedarekî Kurd li min pirs kir got şerê Rusya Georgia tu çawa dibînî? Min nêzîkî nîv saet axivî û girêdana wî bo Kurdistanê ra kir. Nêzîkî 10-12 siyasetmedarê Kurd li hemû beşê Kurdistan amade bûn. Her hemiya got her bijî Kek Ramezan got yê me wekû Kurd berdewam bûyerên ku li dinyayê qewmî ne yê me kêm dişopînin û ew bûyerên ku di qewman heger me baş bixwanda me baş analîz bikira tercûme yanî wergerenda bo feydê gelê Kurdistan taban Kurd niha xudan dewlet dibûn yan jî ji rewşa wan ji vî baştir dibû. Ca ji bo vê rast e ew bûyera li em bêjin Venezuela rûde Amerîka kiriye yê me wekû Kurd jî divê wekû hemû netewên dinyayê yê me ji divê vî bişopînin û wergerînin erê bandora xwe li ser Kurdistan çi dike. Ji bo vê ew wekû pêşgotin niha bêne ser mesele. Di rastiyê de wekû we ji hanî ziman yekem car e di dîroka cîhanê da yê vê sed salê em dikarin bêjin ku bi taybet van 5 salê dawî rewşekî wa diqewime. Yani bi giştî kiryarên kuştinê pêk hatine. Mesela Qadafî hat kuştin. Em bêjin destwerdanê leşkerî hatiye kirdin da serok bi destê artêşê hatiye girtin da. Mesela wekû ew Kenan Evren berî wî Menderes girtin li Tirkiyeyê û li dîrokê dinyayê de gelek rewşê we hene. Lê tu biçî bigirî û hildî bibî tabî ewa yekem e. Ev me re çi dide diyarkirin da ciddiyeta Amerîka ya bi biryar di kesekiyê serok Trump. Yani Trump cuda li serok û serkirdeyên din pir ciddî nêzîkê mesela dibe ji zemanê Reagan piştî Reagan Trump yekek li biqwatirîn dewlet e legel George W. Bush. Bes di vir de min bawer nakim meselê narkotîk be. Tiryak wekû ewana behs dikin. Hêmet zanin ku hêza terorîstî ku bi narkotîka ve ji mijûl dibû bi kuştinê însanan jî wekû Ahmed Şara Trumpê re hevdîtin kir. Meselê Venezuela divê merî wekû paradîkmekî dîrokî bigire dest
د ناکوکی و پفچون ناوبین سوسیالیزم و کپیتالیزم ده او ریال سوسیالیزم کو دما لبولغاریستان برز عبدالله و جالان سروک آپو از باورم لحشتی و شش لبولغاریستان لگل هایدار آلیف هفدیتن دکه هایدار آلیف به ناو و کمار سوویت سوسیالیست که او دما دویم سیم کس بو اندام پولیت بیروی بو و او پریماکوف بروتنس بر پرس دوسیه ولاتن سوسیالیستی بو هایدار آلیف به ناو کمار سوویت بانگی سروک آپو دکه سوریا تی بو بولغاریستان به پاسپورت اکی روسیه سوویتی لوی هفدیتن دکن سروک آپو لوی رخنه لریال سوسیالیزم دگره دوی ریال سوسیالیزم دش کسایتی شهید بونا چه گیوارا دوایی اوا پشتیوی تزانی یعنی داوی از 86 دست بیکه 87 بیه کشتنا وولف پالمه دوی سوسیالیزم تعویزه ده کپیتالیزم سوسیالیزم به اف شوایا بچه آلترناتیو کی باش دانینه سوسیالیزم هلو هشه و همو دوستی و ورنه گرتن ورنه کشتن ده پشتیوی براستی چاوشسکو تزانی به او شوایا گرتن کشتن اولف پالمه جوسا آلدو مورو لإيطاليا ام بیجن پشتیوی هوره عزیز محمد سروکی پارتی کمونیستی عراقی یکک لساناتوری جی گشت و گذار توریستیک جی استراحت لسوویت او هیدار آلیف به هورا لوی بونه هیدار آلیف او آخافتن برز عبدالله و جالان ده بیجه و هیدار آلیف پشتی ساله کی جدسلات گورباچوف دور خست من بود چه بحثی به مسئله دیروکی کرم دنیا دو قطبه بو سوسیالیزم بو کپیتالیزم بو اوین که طرفدار کپیتالیستی بو مانه یک که طرفدار سوسیالیزم بون لزمان سوویت اوانا همو امریکا هدی جناب دبن اول بدرانزانی ملا مصطفی بارزانی سروکی شورش کردستان فقط من اوا همو به پارادیگما گریدای کردستان دیشم ملا مصطفی بارزانی 12 سال سوویت ما پشتیوی کوهات 58 61 دیسا ماه اکتبر چو سوویت 2 ماه لوی ما ملا مصطفی بارزانی لسال 74 به تایبت سر به 75 لپیشوی ده بجارده هبون بچه سوویت یا بچه آمریکا دما شورش کرد توشی مسکو بو ملا مصطفی بارزانی آمریکا هل بجارد هل بجارتنه کی راست بو تزانی ملا مصطفی بارزانی هگر او دما سوویت هل بجارتا بچه سوویت راپرینا 921 دستکفچین باشوری کردستان وکو نها ندبون ملا مصطفی بارزانی لهفته و 5 تابی پیشوی ده هفدیتنی وی گل امریکا هبون ده اگر از هفته 4 هفته 5 دما هل بجارتنه کی دیروکی بو ملا مصطفی بارزانی نامر وکو او دیت کو 16 سال دن سوویت هلوشه امریکا دوه هزه کی دسلات زانی که کی بدرن حظ که مجال بدی سروک اپو پر کلم که بیش بو حال بکی تکیلی به روسیه راه بو بریانه ها چوبو روسیه 10 سال لوی دری ما بو پشتی روخینا حکمتا محاباده تکیلی وی هبو جی لی معامله کی پر باش ندیت بو روسیه راسته یعنی دکاربو بچه روسیه جی طبعی یعنی روسیه ملا مصطفی بارزانی زمان روسی زانی انگلیسی ندزانی ملا مصطفی بارزانی 12 سال روسیا ما بو پشمرگی بشک لگل روسیا زواج کربون سوویت و دمه به حزب پشتیوانیا و نتوین که دشورش رزگاری خازی دانه لحمو شوه کی اگر تو بدی سر ترازی دبیا ملا مصطفی بارزانی مثلا وقت تو به منطق لوژیک بفکری دبیا روسیا حل بجارتا بز ملا مصطفی بارزانی
gelekî pêş da didî. Carna hinek kes min ra dibêjin erê Ramezan Kerîm doktorayê te he, masterayê te he, te çend zanku temam kiriye. Wala carna ez aciz dibim ejim kurê min li ser dîplomayê we de mîz bike. Zanî? Tif li dîplomayê we bê. Dîploma xwandin tiştekî baş e kekê bedran. Bes serok û serkirda siyaset tenê bi dîploma nîne. Heger wisa be hemû akademîsyan dibine serok û serkirda. Mele Mustafa Barzanî 16-20 sal pêş xwe didît. Mixabin serok apû jî eva dît. Lê serok apû di meselê kiryar da xwe jê dûr nexist. Mesela dema Wakîl Mustafayev serokê Kurdistana sor û apê min, mamê min, xalê min Gulhüseyn Musayev profesör akademisyanekî Kurdê Qazaxstanê cigirê serokê Kurdê Qazaxstanê ku 98 çûne Şamê gel serok mesela serok wê demê jî behs dike yani Wakîl Mustafayev jî pê re dibêje serok eva hemû fehm kiribû lê di kiryar da xwe dûr nexist ji wan welat. Bes rêzdaran serokan kek Mesûd Barzanî Mam Celal ewana ji nod û yek li gel Amerîka rêkeftin kir. Herçendî Yekîtî Niştimanê Kurdistan ku hêzekî komûnîstî sosyalîstî bû. Mele Mustafa Barzanî qet îdeolojîk bo xwe esas wernegirt îdeolojiya sosyalîstî. İdeolojiya we Kurdistanî niştimanperwarî bû û li gor rewşa eşaîrî, malbatî, rewşa Kurdistanî rewşenbîr jî têda bû. Mele Mustafa Barzanî însanekî rewşenbîr bû jî. Yani kes bi vî nan û pîvaz mexwin. Yek dînarekî min, yek dolarekî min ji ne malê Barzanî tê ne partî tê. Ne ji PKK tê ne ji Birêz Ocalan tê. Ne jî yekîtî ew dik. Zanî? Me ber vî ez dibêjim tercûmankirdin wargêra wî li ser rewşa Kurdistan Mele Mustafa Barzanî eva zanbû. Bo vî kûraya stratejîk kira Amerîkada. Maduro, Hugo Chavez, Castro evan Korê eva fehm nekirin. Ja min tê me ser eslê meseleke. Careke din. Dikevme kûraya vê meselê. Dikevme kûraya vê meselê. Rusya Maduro firot heval bedran. İran jî firot, Esed jî firot. Yani tu bi vî zimanekî mehalî divê firot lê ez min û got ne ji bo xelk fehm bike baştir. Lê ez dikarim bi zimanekî akademîk, felsefî, polîtîk bêjim. Rusya di nava Ukrayna da bawer dikî her kilometrek bi hezarava eskerê xwe kuştî dide, birîndar dide. Nikare tu zêde biçe pêş. Çimkî welatê NATO û Amerîka hemû hemberî rawestiyan. Rusya piştî rêkeftina min nav fîlmekî sêr dikim ya Roosevelt, Churchill, Stalin. Navê fîlmê dema ora şêra dihat. Zanî? Dema ora şêra tê. Civîna konferansa Potsdam, Tehran, Yalta cîhan ku dabeş kirin Putin dixwaze nexşeya cîhanê bigore. Mesela. Ji bo ku dinya vî Amerîka vî qebûl bike di nava bazariyekî de ne. Yekem qurbaniya vê bazarî Esed. Ew duyem jî Maduro ye. Li zemanê Sovyetê jî Gorbaçov Çavuşesku kire qurbanî de. Li Romanya. Zanî? Rusya dezberdarê İran jî biye. Bes Sîn dezberdarê İran nabe. Heger na Rusya zû da dezberdarê İran biye. Li beramber wî mesela min na tamaşayê daxuyaniya Wezaretê Karê Derve Rusya dikim. Putin yek axaftin heta niha nekirî. Ez niha jî bidim ser. Ewa kanalê Türkiye TRT xeber ez niha biçime ser kanalê Rusya. Rusya kek Ramazan Rusya cî were tespît kirin. Na tamam bes wî dibêje. Ne ez nata ez bi Hurdî ez bi Rusî zanim. Wekû Kurdî zimanê Rusî zanim. Me yekem mamostê min Qazak bûn, Rus bûn. Yani min xwe berpirsê beşê zimanê Rusî bûm 18 sal li Kurdistan.
به رکفتن مام جلال و سروک مام جلال و پریماکوف بشکی روسی در کردستان آوا بو سروک کمار عراق و روسیا بش روسیا آوا کرد من برپسیاری بو من روسیا باش دخونم پیوندی روسیا لگل هر چهار بش کردستان مدامه کی کوردیناتوری بو من در زمان دیپلماسی فهم دکم حوال بدران ام نیگرانن روسیا واد بیجه ام خمگینن ام وی تشتی شرمزار دکن هلوستکی جدی دینه yani helwesteki ciddi Putin bi xwe bêserxet madem te mijar guheran diye ez naberekî deqeyekî naberem bidin Dewlet Bahçeli dibêje ez sîwerê me ez hema wî bidim ji ber hevalê me merex dikin û paşê şîveya li ser Rusya, Amerîka, Venezuela em ê bidomînin niha Dewlet Bahçeliyê me heqeten jî Dewlet Bahçeliyê me derket ji ber ku dibêje ez ji sîwerê me gelo vaya Türkmenî sîwerê gelo vaya Türkiye sîwerê Erebê sîwerê yan jî Kurdê sîwerê yan jî di milkî yani Kırmanşkî da afe. Ben de dedim Siverekliyim. Biliyor musun? Evet. Bilmez olur muyuz efendim dedi. Türkiye biliyor. Evet, Allah dediler. Çok teşekkür ederim. Sizleri tabii Siverek'le Türkiye'de nerede olursa olsun. Evet. Zaten sizinle iftar ediyor. Estağfurullah. Hepsi iftar ediyor. Büyüğümüz olarak iftar ediyor. O zaman Veysel'lerin bir ziyaretine görürüm yerinde görürüm. Şeref verirsiniz efendim. Ve sizi şereflendirmenizi istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Ben de dedim Siverekliyim. Biliyor musun? Evet. Bilmez olur muyuz efendim dedi. Türkiye biliyor. Evet, Allah dediler. Çok teşekkür ederim. Sizleri tabii Siverek'le Türkiye'de nerede olursa olsun. Evet. Vallahi دراستی دا devlet Bahçeli Türkmene به اصل خود دستار نه بیشن به اصل خود ترکمنه بس دبیجن د پیرکاوی دا خونا کرده هیا yani tarafeki وی دا کرد هیا ama maalesef Devlet yani ikimi meye de tarafeki وی دا کرد هیا بس به اصل خود اوجی و Ahmet Davutoğlu Türkmen'in Yürük Türkmen'e ne yürük? Türkmen Ahmet Davutoğlu Türkmen'e Erdoğan ji Georgiye yani ona Türk Mustafa Kemal Atatürk ji Türk ne bu? O Devlet Bahçeli kudema Türkiye ji kar dur xistin NATO Devlet Bahçeli dani Devlet Bahçeli be tamamı Ameriki u NATO'yiye yani ama devleti Kuri, Amerika, NATO, Gladio ama bir vagredayne. Yani her kare ki ne yap pevajoy açtı, ev tuştana hamu dikin. Yani habera devleti Kule'ye dünyayı he. Devlet Bahçeli yekuna serukatya Türkiye'yi dike eva. Devlet Bahçeli'ye. Ve eğer tu bizan bid اگر تو بزن بیجی دولت بخشی مثلا کرد مج عشیرت می بروکا بشکا جوانه هاتن من جوان پرس کرد او دگو مه پی لوانه لمنطقه سر هاده دگو یک تشت هر تم دبیجن قط نخوازن آرامیا جواکی تک بچه مثلا دولت بخشی یک لوان کفه مسئله کشتن و ترور نخوازه بکن مثلا او قط لگل وی پیونگی لگل هنه تشتا نبو هنه تشتی وی جودانه لآک پارتی او تشتی دولت باخچلیه تابی شوبینیت اگوی ترک جیا ترکیتی جه من اثر دا جی پرچوم دما سروک بارزانی چوبو اوه دا لیکو او دنگی وی نها بلاف دبه از لسیورگی me سیورک اوفه منطقه روحه لنزیک چای قرش داغیه او سیورک کردستانه دما از دوی سیویرکی می و تا دوی از کردستان می او داخویانی کی پولیتیک حقیقی اجی گریدای پیواجوی آشتیه یعنی از واد خونه یعنی ام جی هیوی دکن کو هنک کدی بوبه زراروی نگشتیه می زراروی شخصی حقیقتا وکه سالی نوری د شهر جی نگرتیه لی دفکی ایرشی کردان کریه به دفکی راست لیدی ساجی ام خودی تدبیر بن ام بنیرن دولت باخچلی
ji Swêrê bêjî ji Kuderê bêjî em hêvî dikin ku li ser heta demokrasiyê be. Temam Remezan Kerîm em bidomînin li ser meseleya بله Rusya kir rola Rusya راسته نها امریکا اره امریکا جا روسیا را گوته بو دزبرداری سین ببه چین ببه امریکا روسیا نکاره دزبرداری چین ببه چین جی دزبرداری روسیا نابه لی چین ده سیاست خدا جدیتره لروسیا روسیا جارنا لدرجای دیروکی دا دوست خو دکه قربانی دا لبیرا من ها سیاست مداره که آزاد جنگیانی او دما برپسی راگیاندن یکیتی بو از اول حوش راگیاندن ما پیاسه دکر من وی من نقاشک دکر مکه که آزاد جنگیانی نها راوشکار بارگه بارز یعنی خودی که مسعود برزانیه یه مال سر اول نقاش دکر وی دزبرداری امبیژن اسد ببه یا نه من ل 2014 هات مهولری نقاش من وی 2012 چه بود وی دمه شر اوکراین دست به نبو نقاش من داوی دا ما چند جارا سر وی نقاش کرد بریز آزاد جنجانی دو دست بردار نابه فکری ما اوا بو پشت را هم گشت ما سر فکری که هفبش که اگر روسیا دست برداری تشت کیش ببه به قیمت کی گراند فروشه مثلا روسیا وی دمه دست برداری اسد بو کینگ دو اوکراین دا پروبلمی وی مزن بو مسئله گرتن مادورا پیموی رکفتن روسیا و امریکا جی آسایش دنیا پاروکری نینه زانی آسایش دنیا یک آسایش اندام انجمن آسایش یه دنیای اندام انجمن آسایش دنیا که زانی امبیژن اندام انجمن آسایش دنیای ببوره امبیژن اندام آسایش دنیای نه یک دقیقه نه راحت بس مثلا ببوره مثلا اوانا سه دولت انجمن آسایش دنیا اینا روسیا امریکا چین اوا سه دولت مثلا روسیا امریکا چین اوا سه دولت سه دولت بریتانیا فرانسا اوا پنج دولت اندام انجمن آسایش اوا یه فلسطینه پنج دولت اونا همو اندام انجمن آسایش یوئن کنها که بر هم کرده کیمه جگیری سروکیه یکی تی اروپا و یک کازاخستانش بر کمونوی والاتیات ملی اساس او پنج آلای من نشان دا روسیا چین فرانسا روسیا چین امریکا فرانسا بریتانیا همو اندام انجمن آسایش یوئن او اندام انجمن آسایش پرسین جهانی به هفرا نقاش کن هنک تشت ها برای کفتن دقولی نهینی دون باور بکه صدا ست ترامپ پیش کوی اپراسیونه بکه تلفن پوتین کری چین و فرانسا بریتانیا وانجی آگادار کری چونکی زانی که بدران هنه تشت هنه هفدو آگادار نکن دنیا تک دچه یعنی هنک روشه دنیا تک دچه مثلا نه اگر پیکی تطبیقات کی عسکری لچیا بکه کردستان آگادار دکه دویم تطبیقات کی عسکری دکه مثلا دم والاتک تطبیقات کی از ریال نافخوایی کردستان دکه والاتک دم مثلا ترکیه تطبیقات کی عسکری دکه تیاره راد که او دکه تابی یونانستان والات انجینار آگادار دکه نکو اونا بفکرن که او ها که سرمن نو ستوی زانی هر والاتک تطبیقات کی عسکری بکه آگادار دکن پیش کو وی اپراسیون ترامپ بکه پوتین آگادار کرد به وی اکید امریکای تشتکی جی اثبات کرد یعنی دنیا به من نکاره بریار بگیره از کدری چی بخواست بکارم بکم و یا نخیریه گلو و یا جبو ما کردان چه معنی خواهیه مثلا ام جی وکی تفگیر کرد امانه کی دجبری امریکایی دکن ام وکی هیزن هگمون بناو دکن و یا لسر مجی تاثیر کی چه و چی بکی راسته تو هنه من اکران تنه در بخواه 3-4 دقیقه از اینه که باخون متنه تو زانی که بدرم بوره در راستی دا از اینها سر بیم سر پرساوه دا حقیقت دور دا چیه دوی بازاریه دا روسیا امریکا جهان پار بکرن
رکفتنا امریکا روسیا اوایل آلاسکا چه بو رکفتنه کی گرینگ یا جهانی بو یعنی روسیا من تماشا بکه استرانها بیجم یعنی بو کوار زانین بولیویا برازیل بولیویا برازیل چیلی سه کوبا 4 ونزوئلا 5 نیکاراگوا 6 اولا ولاتین لاتین امریکی نزدیک سوویت بون به تایبت کوبا ونزوئلا او ولاتانا او ولاتانا روسیا به تایبت کوبا دما قیران کاریب چه بو هم بیجن قیران کی پر توند بو دما قیران کاریب چه بو لسرتای سالن شستکان هندک مابو د ناوبری روسیا و ناوبری روسیا و اویدا امریکا دا شر چه به لی دور دا وانا لسر اوی رکفتن که امریکا مثلا روسیا تدخل لاتین امریکا نکه امریکا جی لمنطقه ترکیه ام بیجن زیادتر تاثیر یعنی فشار نکه لسر سوویت لسال 62 دیابو مانگی اکتبر او دما روسکان مثلا لمنطقه لاتین امریکا بو کد امریکا دورپیچ بکن او ولاتین کن لاتین امریکا نه نزدیکی امریکا بخونه لوی هز خوب به هز دک دبرت مسئله استراتژیک گوپولیتیک دبا مسئله سینوری ولاتانه جارا پیشتر مواخوی سینوری ته سینوری برجوانگی ها سینوری استراتژیک ها لاتین امریکا بو روسیا سینوری استراتژیک بو ای سینوری برجوانگی ها بو اوای کنها ترام دکه هگریمه پانوراما کی بحث نارکوتیک بکن اوانا دبیجن بس تاني ایسال مثلا دبیجن لمکسیک لکولومبیا نارکوتیک ونزوئلا تن با امریکا دا مثلا تاني سال 2025 405 تن نارکوتیک گرتن دکه 113 همون نارکوتیک جهانی خون نارکوتیک لسه ولات مثلا پیرا دبیجن هیو مثلا به سورانی دبیجن مانگ هیوا او هیو هل سر آلای ترکیه هیوا زیرین افغانستان ایران پاکستان ام سه ولاتانا هری زیده کو نارکوتیک درد کردن سه ولات پیرا دبیجن هیوا زیر یا دن دبیجن سه گوشه زیرین ما بری گوت هیوا زیرین او افغانستان پاکستان ایران اوی دن دبیجن سه گوشه زیرین مهانما لاوس و تایلند او سه گوشه زیرینه پشتیوی والاتین امریکا باشور کولومبیا پرو ونزوئلا بولیویا او منطقه سیم یه جهانی که نارکوتیک درد کرد پشتیوی هولاندا نیدرلند او هولاندا کت یعنی یه وی داره پشتیوی مغرب پشتیوی ماروکاته برا دیوژن مغرب ماروکو پشتیوی لسین مثلا لسین جماره کسین کل جهانی نها نارکوتیک بکارتینن گشته 316 میلیون و بای 800 میلیارد دلار نارکوتیک ته فروشتن دا 312,000 تن نارکوتیک لجهان دا هاتن شویندک من بو چه بحثا ویکر وکو پانوراما کی والات یک به یک من دو کارم زیده تر بحث که مثلا برادر اکیمه ها که عبدالرزاق شریف برای اندام پولیت بیرو یا بزودنوای گورام بو پیشوی روشکار مکتب سیاسی یکیتی بو پشترا بو برپسی راگیاندن ها وکو چاودر اکی سیاسی داخوه که نوشیروان مصطفی لگل که نجمتین بویو قایا دما لکردستان بر سردان بر سروک عشیرت اکی کرد کن او دبیجه
دبي لوي داري خط ناركوتيك مثلا او خط ناركوتيك لوي ملي مثلا لمنطقه سوريا او لاوا سينوا تشونتي تي منطقه خطك لجاين كردستان استما نما نظام اوي او تشتاني بيسبوك عبد الرزاق شريف تي منطقه ايران را دچسر اوروبا ده. يعني خطکی که بدران داره 500 سالیه او خطا زانی که چه کریه بریتانیا چه کرد بریتانیا به نارکوتیک اگر تو بزانی پیراد بیشن اوپیوم نواینا شر نارکوتیک تزانی بریتانیا چه لحانی سر سین لست 300 سال رابردو نه تو بی زانی مثلا بریتانیا و چین چه هانی نسر هفدو دا او مسئله نارکوتیک توی زانی نه لدنیا بریتانیا دخواست برگای نارکوتیک بریتانیا جناو ببه مثلا اوازانی سال چنده است ترا نها بیجم که بدران 1839 1842 1839 1942 اوا شر یکمه يعني مثلا سين بيراد بيجن فارفور هرموش دبرت بريطانيا بوكو تشين لسر سر اوي بخيرة لسر تشوك بالرجاي ناركوتيك تشيني حمو فيري ترياكر خلق تشين امبراطورية بريطانيا او خطا بريطانيا شتا چین وی ملیدا لهنک ولات دنیای هد بیجن معلومات پاشای بریتانیا شاژن بریتانیا سروکاتیا ویدکر مثلا خلق ایران زیاده تر تریاق بکارتین لروجلات کردستان جی مثلا دوین ده پشت ویدا آمریکا بریتانیا ها یعنی تو گیج دکن مثلا نارکوتیک بس اوا دکن KGB سوویت خطکی نارکوتیک لاتین آمریکا لمکسیک لکولومبیا لونزوئلا درستی کر بو خلق آمریکا هنه کس بحثا 100,000 مرید کن سالانه لآمریکا لنارکوتیک دمرن یعنی لآمریکا حقیقت خلقه کی زور تریاک اوپیوم بکارتی نه دمرن جاده بیجن دورده دزگین حوالگیری زاخت خود زمان سوویت او خطا کربو لدجی آمریکا بو خلق آمریکا گیش بکه فاش بکه کل آمریکا یعنی خلق وان نمینه یعنی زانی چون پیراده بیجن یعنی نفش آمریکی یه دهاتو بشه کی زور ضربه بخون اوا وکو که بحث اوپیوم دکن لسال 2019 یکم جار آمریکا بریارا 2019-20 یکم جار بریاری گرتن اوه دا بریاری گرتن اوگو بریاری گرتن مادورا دا مادورا بخو جگری اوگو چاوز حتی جی اوگو چاوز جی شاگرد فیدل کاسترو شاگرد سوویت نه اوانه همو سوسیالیستی لینینیستی مارکسی نه 2020 او بریاری گرتن اوه دا بریاری گرتن مادورو دان ل 2020 او روشه به تایبت اوا ساله که ترامپ بحث اوه دکه بحث بازاریه کی دکه لگل مادورو بو مادورو دستبرداری وین روشه ببه هول بدران مسئله کی دنها ونزوئلا 302.3 میلیار برمیل نفت هیا زانی 302.3 برمیل نفت هیا 117 نفت جهانی لونزوئلا لینها اول گور آمار 2018 لینها بس لأوا دکن 120 یعنی لکوی گشتی جهانه 120 نفت پترول لونزوئلا زانی جاز بریا کانالته وکو که بریا کانالته که رمضان مثلا داخلیانیت ترامپ یا داوی هست از همه بینم بیرته و هوالان بله
نها او فوتوغرافی کون سر اکران دبینن دونالد ترامپ دبیجه بشف دما کوپراسیون دست بیکر مینا وەکو شۆوێکی مە تەماشا دەکرد وەکو شۆ ڕاست دبی من وکه برنامه کی تلویزیون لی تماشا کرد پر سرکفتی درباس بو نها دونالد ترامپ دبیجه سروکی ونزوئلا نیکولا مادورو به تیوی هفجین خا فلورس لسر کشتیه کی شریا آمریکای نها اوی جبو محکمه کرنی جبو دارزاندن بینن نیویورکی اوی هر دوجی نیویورکی وارن دارزاندن داخویانی خو جبو تلویزیون فوکسی ده detayên wê operasyona li Venezuelayê parve kiriye ji raya kiştîre ka ez hema du hevokan bibêjim çi gotiye operasyon li odeyekî ku general jî têde bûn min wekî bernameyekî televizyonê şopand hêzên me ketin ciyê ku deriyê wan bi pola bûn mirov nedkarî bikeve hundir yani ewlekarî pir zexm bû di nava çend deqeyan de dibe em ketin hundir min heta niha tiştê wisa nedîtibû behsa serkeftina vê operasyonê diye Trump eşkere kir ku plana wan hebû vê operasyonê beriya 4 rojan bikin lê ji ber şert û merjên hewayê dibe me henekî operasyon anê heta îro Trump da zanîn ku di aliyê Amerîkayê de tu wendahiyê wanê canî tunene tenê helîkopterekî wan hinek zerar dîtiye hemî balafir helîkopter bi selametî vegeriyane ciyê xwe wekî din diviya bû me ev bikira çünkü dibe ev şer me nabera me û Venezuelayê de û nabêje nabera me û Venezuelayê de belkî mana wî tiştekî din jî ye dibe ji ber ku ev şer me salane dibe em salane 300,000 kesî ji ber narkotîkê em wenda dikin rast dibe mala wî ne wekî malekî ye wekî keleyekî ye cî ewle yên deriyên polatîtê de hebûn lê dîsa jî nikaribû ji destê me biflete velhasilê kelam aniha li ser keştiyekî tînin New Yorkê ew li wê derê were mehkeme kirin mesele ev e keremkî rast e tu zanî ewa kerebe li wî milî hatibû kuştin ja min niha hat me Alayê Kurdistan anî tu zanî niha Alayê Kurdistan rastî pîroz e her dem zanî kekê bedran dere ew reqema te 300,000 got niha li Amerîka qewmekî me Kurdekî me naxwazim navê bêjim qewmekî me demeke ji Qazaqstan çûye Amerîka behsa wê rewşê dike li Amerîka xelkên bi taybet bestereş û xelkên Amerîka çend dinalin bi destê narkotîk ewa rast e asayîşa wî welatî tu zanî keke bin xeteriyê Birêz Mesûd Barzanî Serok Barzanî çendîn daxuyaniyê xunê eşkere ji raya giştî li pêş netewa Kurd bi taybet ew civînên ku yê ji bo kampanya hilbijartina ya Iraqê û Kurdistanê pîşiya milyonan kes behs li ewa dikirin li Kurdistan hinek ciya kargehên narkotîk behs li ewa têkirin işte hilek kes di narkotîk dixwazin bîne Kurdistan li Kurdistan jî ew problema he lê gelek mezin nîne işte guman hebûn li ser Îranê guman hebûn li ser welatên din zanî yani ji bo nifşê Kurdistan gencên Kurdistan kuştina netewekî ja Serok Barzanî Birêz Mesûd Barzanî li ser vî bi cidî rawestiye ewa salek e hêzên pêştir jî bi cidî radwestiye bawer dikî kek Mesûd Barzanî li Daeş zêde tekuşîna dijî Daeş zêdetir mesela ewlekariya yekem tekuşîn dijî Daeş ne wisa dijî terorîzmê meselê narkotîk dijî tiryak narkotîk hanî pêş meselê dijî Daeş yani li Kurdistan jî ew problem hebû guman hebû di nava Îranê de hinek kes bi zanebûn narkotîk dînin bo Kurdistanê yani bo vê ew şerra dijî Kurdistanê jî hebû behs li ewa dikirin di nava Kurdistanê de heger hinek destê de be bo vê Serok Barzanî dijî vî bi ciddî şer dest pê kir û niha jî berdewam e Encûmenê Asayişê Kurdistan hêzê dijî teror asayişên bajaran polîs hêzên pêşmerge hemû organên Kurdistan dijî vî şer dikin zanîn narkotîk rastî ji xeteriyetekî mezin e bes li gel vî kekê bedran dere meselê li gel vî meselê nift he 120 nifta cîhanê li Venezuelê
یا دن ونزوئلا لاتین امریکا نزدیک سینور امریکا و سه او ولاتین کسین که گریدای روسیا بون سوسیالیسم بون یک به یک همیه تصفیه دکن. پوتین همو دوست و برادر خود کرا قربان اوکراینی دا. دونیسک لوگانس دوی بد نامه دا، دونیسک لوگانس او بشی اوکراینی مگرتیه بد نامه دا وکی دنجی ون دوست و برادر ما چله دکن بکن. بوه پوتین حتی وی ساعته جی بدنگه. بوه که بدران داره دنا و 40 دقیقه. مسئله ژئواستراتژیک، مسئله ژئواکونومیک، پارادایگما سوسیالیسم، گریدان به مسئله کردان، مسئله نفته، مسئله نارکوتیک به همو آوایی که دنا و 40 دقیقه من نخواندنه که پر کورو استراتژیک کرد. جازنها به مسئله برسوات باندوراوی وی لسر کردستان چه باندوراوی لسر کردستان اوای فزانی جارنات دویجی نیاریت یان دجمنیت یان اوی که عزیت تو دابه بکه وقت کیماسیک راستی نها پیواجو آشتی ها از دخوازم وی به زمانه که نرم باخبه یمه هیویدارن و باور دکن آشتی سر بکه یمه ترک و فارس عرب دجمنی خود نزانن یمه سروک و سرکردای وانجی دست آشتی بواندرشت لی در راستی دا اردوگان پشگیری مادور را کرد و دوست و برادر مادور وی البته و تا اردوگان شکست خورد تزانی بوه یمه وکو گلی کرد نابه ببنه طرف انسان شکست خوردوی اها یک دو ترا تشتکی بیجم مثلا تیاری ترکیه لجورجيا مثلا لقراباخ او ببو هاتا کوت لسر وی جورک پرده پوش کرن من نخوازم به کورایی بکنم ناوه مسئله دا یعنی دولت ترک به پشگیری مادورا اصنده دبی از شینه جبو تا ناکم جبو خود کم راست از ناوه تا تینم شینه جبو دای کو باوه تا دکم لی اساس از جبو خود کم یکو به جدی دجی امریکا درکتن یک جی روسیا یعنی به جدی جنا یعنی ترکیه مثلا و روسیا یه روسیا مری فهم دکه مادورا زاروکی وانه بیجی وانه پچکی وانه بیجی وانه بس اوای ترکیه اندام ناتوه متفق استراتژیکی امریکا اوانا پیشگیری مادورا کرن تابی لروجلات کردستان لإیران خب پیشاندان جدی هنه لسر روش آبوری نزدیکی 60 کس جیان خوش دست دانه دهان کس بریندار بونه سدان هزاران کس هاتیه گرتن ایران جی دناب خدا دکوله و ترامپ در بحث کر گریدانا با کردستانه من بحثا ترکیه کرنات نسر ایرانه ترامپ به جدی ایران آگادار کریه ایران جی گف لترامپ دخواه امریکا گف لإیران دخواه ایران گف لامریکا دخواه روشن نافخواه ایرانش آلوزه گرتنا زانی دما تو عملیاتی که عسکری دکی هول بدران اپراسیون یکو اپراسیون عسکری دکن هری بهز موساد سیایه یین روسکان جی اپراسیون دکن تو صد باور نی تو انجام بگیری نه راسته مثلا اپراسیون کرن بلکو مادورا جار بخاره خو بکشتا بلکو یکی مادورو بکشتا یعنی نمونه بس کو او اپراسیونا صد سر کفت ترامپ دبیجه از حکم دنیای دکن نه قواتا ماند ترا یک دقیقه ترامپ که او اپراسیونا دا سرکفتو بو تابی وی جاری برانبر ایران یه سرد به حوال بدرن یعنی به همبر ایران ترامپ تونتر ببه تابی ایران جی دما افتش دادید جارا بر اسرائیل گوت هم دکارن رابر کمار اسلامی ایران بکشن ترامپ گوت بو مر ریگه نده اوا دبف لستر ایران نها دو فشار جدی هنه نابخواهی گل ایران رابیه سر پیا و ده در وادا جی ترامپ دبی تو حمالاتی خوب بکشی از بیم سرته بری تشتیوسا ندگو شرمزار دکر لی نها دبی مبحث هلویستی روسیا جدی کر پوتین حتی نها ناخویه هلویستا جدی تو جدی تیسر خطا نها ترامپ لبرانبر
خو پیشاندان نافخوای ایران به جدی هاتیه سرخه دبیجه تو حمالاتی خو بکجی استیم سرتد بوه اوا باندور اکی باش لسر روجلات کردستان و ایران اشت کرد باندور اکی باش لسر ترکیه جیده کرد لسر مسئله کرد یعنی او مسئله دوی با آشتی چاره سر ببه همان دمی حوال بدران ببوره تو کش باکوری کردستانه اگر تو بزن بی لباکوری کردستانه جی مسئله فوش و تریاک توس به طبیعت او منطقه از و تو هاتنه لسر هاده نزیک سینور ایران دولت کور جاندار موانا جی بزانه بون توی زانی دهانی ناب خلق کردستانه دا نه توی مسئله باش زانی اواجی باندوره کی جدیده که باندوری وی لسر روجاوی کردستان جی و بگشتی جی یعنی هر هزک لدجی امریکا درکه و امریکا تل ناو مالاوی دا تربه کی دکه سریوی دا و دبه یعنی اول جدیتا بریارداین امریکا ده خویا کرنده یا ترامپ بوی هر کس ترکی دیویژن kendini biraz düzen verecek, kendini biraz ayakta denk alacak. Herkesi ida gave xon ye be diqqat bavejin, herkesi ye haneki xo bikne nava eveki da. Be vi şevaye ya din devleti Türk ji Kurdara dibêje yekrêzî. Yekrêzî zanî çi heval bedra? Yekrêzî tu di yek rêzekî da li gel hevî. Bez yekrêziya devleti Türk dibe du rêzî da. Divê tu li pişt min warî. Yekrêzî divê tu li gel hev bî yeksan bî. Ew hevpevîna te li Stêr TV kir, ew ê femî şiq. Te ev nîqaşê te femî şiq, femî şiq ewa bû. Li bernama te da. Te digo em dibê yekrêzî, yekhelwêz divê li yek mistewa bin. Ne ku tu pişta wî bê tu bibî paşkoyî wî, bibî doçka wî da. Doçik zanî çi ye ne? Yani doçka wî. Doçka hespê. Kuyuk. Ewa bû. Tabii kesê wekû te netewperwar, kesên wekû Kekşar, Oramar gelek kesê din di Stêrk TV da ruhê netewî bûn. Tav û heyv û stêrka netewiyeta Kurd bûn. Yê we nûnerekiya onura gurûra gelê Kurd dikir. Yê we şûlîbûna çebgiriyekî marjinal Aleviyên alîsiz altan tam dilê alîsiz Alevîler yê me li beramber xelkên Alevî çep rêzekî mezin raber dikim. Min behsê Aleviya nakim, Suna Şiya nakim, min rêz raber dikim. Min behsa wan Aleviyê sexteçî dikim. Behsa wan çepgiriyê marjinal dikim. Yê we behsa onur û yek deqe ez dixwazim vî bêjim tu Kekşar Oramar gelek kesê din di Stêrk TV da yê we nûnerekiya ne tenê wekû Kurd Kurdistanî rast e yê we nûnerekiya onur û gurûra însaniyetî dikir. Niha Swîsra, Swîd, Fînlanda, Danîmark li dînê Hezretî Muhammed da dînê Hezretî İsa da sallallahu aleyhi ve sellem dirûdê xwe li ser wan be însan hemû yek rêz yek helwêst be. Dema dewletê Türk behsa yekrêzî li gel gelê Kurd dike li beramber Amerîka dibêjin planê Amerîka İsraîl he. Azîzê min tu biçe li NATO xwe bikişîne ji NATO derkeve bêje ez tev li yekîtî Avropa nabim yan jî krîterên Kopengan tu bicî bike NATO dijî Kurda te bikartînî. İsraîl çû serok apû girt Amerîka İsraîl serok apû girt teslîmê tu kirin. Yekrêzî yek helwêstî dema tu gel hevî yeksan bî ne ku ez pişta te bêm ew Halîl Atajek hebû Ebûbekir ew berê endamê serkirdeyekî pêkekî bû behsa yekekî dikir ji min re digo heval rêzan behsa kesekiyekî dikir navî nabêjim. Digo tu ne dikarî pey wî biçî tu nizanî te dive ku derê. Digo tu ne dikarî pêş wî biçî tu wî bawer nakî ku xencerekî ji Erewî li pişta te bixe. Yani em ne dikarin pêş wan bikevin biçin ku yê piştê wan li te bide. Ne jî dikarî pey wî biçî nizanî ku de. Bu yek rêz yek helwêst. Ca ber vî awayî ev rewşa ku çêbiye zengeke ji bo welatên dagirker, zengeke ji bo wan welatan jî. Yani di mesela Amerîkada ewa Venezuela ku Maduro hanî niha gelek kes dengekî wan yê Kurda dirabiye divê xwe zila filan serokî jî bin
جمالای درخن هلدن ببن جبو وی رزگرتن لبرانبر مافی مروان مافی انسانان دورگرتن ده مسئله چتواری دا زیده لسر کار ماین خو مالبات خود دولمند کرن در نتیجه ده تشتی وساج ده اگر باوری ما به خدای مزن هبه مثلا ترامپ دما خواستن وی بکجن مافیا جهانی مثلا مرمی گوچکی وی کد گوی وی کد نه اگر 2 میلیماش بچه موجی وی درا بچه خدای اوجه نکشت دیار هنک میسیون وی هیا هول بدران جارنا من دبیجم مثلا باوی من ها بکرا آپی من وا بکرا جارنا من دبیجم سوویت هل نوشیا دیار خدای مزن روشکی من مالباتی روشکو ازلیو چه بوم واکر میسیونک لسر رمضان کریم هدوی از باعتما کردستانی هول بدران تجی وسا کتو لسر هاده لوانه لموشه مثلا تو داری بوی مثلا بشکا بروکا دبیجم دنی موشه کرد مثلا تلوی داری بوی خدای مزن روشک چه کرد کتو 16 سالی ده هاتی سویسری هنک میسیونه ته دیاره میسیونک جی لسر ترامپ هیا از باورم دوی میسیونی دا جی مثلا کردستان و آزادی کردستان جی تیدا هیا بوی بیارین کنها دل لاتین امریکا دقومن او بیارین کل رجلات کردستان ایران دقومن بیارین کل جهان دقومن او پوتین که دستبردار دوست و حوال خود به راست دکوه خدمت کردستان لگرینگ ام باش وی وارگرینن دکریارین پراتیک دا و بکاربن خواندنه کی باش بکن که گلی کرد سرکفتو به 8 دقیقه مه فرمو هگر پرسکی ته هبه نها جتيركي داخلية كه يا تشتكو دربار ستيك تي في وشانا مدى قوت اجي كاك شارجي تجي اولادي بيت هفجرنا نافدا راسته نا ايما كونجونكتورال دم بدم لغوري بيواجوان دكارن راسته لي دفي ورا زانين كو وقتا كو ورا بسكنه ايكو هاري لبيش خدمتي بك تيب كوشه ودروشين زحمته بخبته بشه سرکار دیسا ام مروین روژین زحمتن تگو اولادی رخستن حوال بدران در راستی ترا بیجم نه از چند از تو چه یه ببوره از تو چند برنامه چه دکن او زانبون جیربونا کم داخبم 10 سالات در ناوا پیکیکی دا در مکتب سروک آپو دا در رخستن دا او جیربونا مجوه داری گرد من دست پیکی تربیه جباب خو گرد کریم جکالکی خون حسن گرد ج آب خو احمد گرد ج مزنی ما نادیرو وانا من گرد پشتیوی د ناور رخستن پککی دا لینا از ناور رخستن دانینم اولاد وینینم لی یا بری ام دبیجن از نا اولاد گلی کردم لی تگوت ام اولاد وی رخستنه بون راست زانبون از نها داخلم ام نوات یعنی مکتب سروک آپو دا فیربونه اونها از خوب شکل شاگرد شیخ عبدالسلام بارزانی شیخ سعید رضا پیشوا قاضی محمد زانم گل تشت مش سروک مامجلال سروک بارزانیش مگرچه لی تشت تگود که اولاد وی رخستنه او کد و امک ده تمام از وی ملیدات راسته یعنی مش دوی معنی دا گوت ون رنگ کی تایبت فرمو ام ایوان خو جگلک دوران دیگرم یعنی ام راسته جن تنگ سبی دوست و اشتراط شک بیجم وقتی که داعش الروجاوی کردستان خست هری زیاده انسان لپیش دوزانی کی بون او کسی که جگری لاقتیا بون هاتو مال خوش خور از زوجی بون دست راسته او درکتن پیش او راسته او جیش او شید ایجا ایمه ام دنوا مسئله دانه ایمه ام مسئله جنن تکوشین نتیوی ملتی کرده و ام حمید ناف دانه کنگی وظیفه کتبه سرمه ام هر جوره وظیفه رو آماده نه ایمه جبو ملت ایمه ev yekem dayn aliyeki yadınji min gumana xwe anî ziman vêsibê min got gelo mümkün e ku madurum ji berê ve mirovê Amerîkayê be bixwe be di encama lehevkirinê de ev jî mümkün e lê bi destûra te niha Tirkiye daxuyaniyekî daye ez hema bibêjim ji ber ku Tirkiye ez hewl bidim hema dîrek ji Kurdiyê wî bibêjim dibêje دبی ام وقت ترکیه مسئله ل ونزوئلا اکو امریکا لودری چیکیه ام وان بویران جنزیک ده شوپینن ترکیه به استقرار ونزوئلا با آرامی رفاه گل ونزوئلا جبو خو گل کی گرینگ دبینه
ev daxuyanî fermîne kan binêre têda tiştekî heye tune min jî nexwendiye zana bu were dixwînim ji bo ku rewşa hey jalî ewlekariya herêmî navnetewî ve encamên neyînî dernexîne holê em hemû aliyan vedixwînin ku bi temkîn te bigerin û wisa hinek baldar hereket bikin em hazirin di çarçoveya qanûnê navnetewî de ji bo çareserkirina krîza heyî ya li Venezuelayê her cure pêşkêşî aliyan bikin. Di vê pêvajiyê de Seferata mezin a Tirkiye ya li Karakasê bi hemalatiyên me yên welatên Tirkiyeyî koordinasyonê re nava tekiliyê de ye falan yan rewşekî çêbî ve em weke dewlet dikarin alîkarî bidin hemalatiye xwe. Niha em dibînin ku dewleta Tirkiye şewa te behsa Putin kir helwesteke tu ji nîşan nade tu tiştekî rast e. tu tiştekî nebû be ya dewleta Tirkiye pir ditirse ji Amerîkayê. Rast. Pirsek dijî min dixwest bipirsim ev tevgera Kurd Partiya Karkerê Kurdistanê çima li hember Amerîka hinekî xwe nernake daxuyaniyên nerntir nabêje û ber bi Amerîkayê ve gava navêje deriyê xwe venake yan jî vekî hayê Heval Bedran yekem sê çar deqê me mane meselê Maduro bi dawî bû Maduro xilas ew yek yani Maduro yê mahkeme bikin û bigirin ew Maduro wekû serok komar xilas bû niha dîlekî tawanbar e tohmetbar e ew yek di dû Venezuela jî kete destê Amerîka xilas. Bu mesela pirsa we li salê 93 birêz Osman Öcalan ew tiştê te got behs kir hate girtin da piştî wî 2003 ew heval Nizamîdîn Taş wana grupek piştre jî di nava wê grupê da bû me got em ji Îran ji Sûriya dûr kevin xwe nêzîkî Amerîka bikin ew ku PKK cîbicî kir li salê 2014 li Sûriya aslında ew fikrê birêz Osman Öcalan tabî Osman Öcalan Nizamîdîn Taş kêmasiyê wan jî çêbûn wê demê ewna nedbû ji çiya bahatana nedbû bi zewciyana û nedbû ecele bikirana dibiya 10 salekî sebir kirana siyaset dibê tu wext dema wî bê wana pinekî ecele kir bi fikra min PKK di Rojavayê Kurdistan li Sûriyê bi Amerîka ra di nava danûstandina têkiliyên stratejîk de li mintiqê Şengalê bi fikra min Iraqê li gel Amerîka hereketekî xwe heye bes Şengal zêdetir PKK li gel Îran e PKK ji ber ku Qendîl nêzîkî Îranê nikare eşkere li gel Amerîka bikeve nava danûstandina bes dem partî li Tirkiye li gel Avrupa Amerîka peywendiyê xwe başin li Rojavayê Kurdistan jî peywendiyê xwe başin bes bi fikra min ew ê tiştê tu dibêjî taban PKK Amerîka wextê xwe gotibû tewîzê ku birêz Öcalan de Tirkiye heger li wî kêmtir bide minê meselê Kurd çareser bikira PKK divê zimanekî nerm li gel Amerîka biaxive bi fikra min bibe pro Amerîkî jî xirab nîne em li vê de yek gelê Kurdê wê qezenç kir berjewendî her çerbeşê Kurdistan yê me li gel Amerîka em bi vê vir dawî bikin heger pirsekî te hebe heger na ez gelekî spas dikim ji bo we gelek spas dikim mala te ve ev dîmenê ku em dibînin ji Venezuelayê milletê Venezuelayê binçavkirina Maduro pîroz dike ev jî tiştekî balkêş rast weke dîktatör dibînin heban û xatirê we silav rêz gelek spas serkeftu bin azîzim sala 2026 pîroz be her serkeftû bextewar bin evê ku zulm li Kurda kirine ça Saddam Hüseyin me di qefesekî da dît me çawa dît Esed walat bicî hîşt evê ku zulm jî li Kurda dikin em hêvîdarin yek bi yek biçin ca yek deqe tu bibaxşîne yek deqe Ramazan Kerim çû tiştekî tîne nîşanê me de ka yek deqe inşallah yek deqe ewa yek deqe ewa Iraq çû ewa Sûriya çû inşallah deshilatê Tirkiye Îran jî nemîne milaketê Xwedê dema li jor da têne xarê da depê dixin depek du sê çar bijî Kurd bijî Kurdistan di Tewratê da di gelek tişta da ji nivîsîne
ملیاکت خودی تی چهار دولت روزلات ناوین رزگار دبن عراق چو، سوریه چو، ترکیه ایران